Evo testiramo Sony Ericsson Xperia X1 koji je u biti prvi Windows Mobile uređaj Sony Ericssona. Možemo reći ovako, fizički je vrlo kvalitetno izrađen, materijali su metal, vidimo tipku za kameru, volume gore dole i 3,5 mm priključak za slušalice kao i mini USB. Baterija koju on ima je 1500 mAh što mu daje veliko vrijeme autonomije. Evo, kao što vidite, kamera je 3,2 megapiksela i ima i pljeskalicu. Ekran je rezolucije 800x480 piksela na dijagonali 2,8 inča što je najveća Windows Mobile rezolucija do sada. Ipak zbog toga su stvari na ekranu vrlo sitne i često ćete morati vaditi stylus, teško je prstima upravljati po njemu. Vidimo da je usporedbi sa iPhoneom nešto uži i recimo kraći nego kutija cigareta. A ovdje ćemo vidjeti usporedbu debljine kutije cigareta i Sony Ericsson Xperia. Tu su negdje, nešto je malo tanji Xperia. Dok recimo kad bi uspoređivali debljinu iPhonea i Xperia, tu se ne mogu mjeriti. Veći ekran vidimo ima iPhone, fizički veći, iako manje rezolucije. Evo vidimo sada i tipkovnicu, ona je vrlo kvalitetna, solidna za tipkanje, tipke su dovoljno razmještene, ima veliki enter i izvlači se u biti kao slider neki i to je napravljen jedan luk sa dobrom šuštom. Možda su premale tipke, ali vjerujem da ćete se naviknuti. Osim ekrana osjetljivog na dodir, mobitelom možete upravljati pomoću optičkog joysticka i četverosmjerne navigacijske tipke. Tu je i posebna tipka za X panels koji sada vidimo. X paneli, to je posebnost Sony Ericssona, jedini to imaju. To je svojevrsna zamjena za Today screen na Windows Mobile uređajima. Xperia ima akcelerometar, Assisted GPS, Bluetooth, Wireless, HSDPA te kameru 3,2 megapiksela sa autofokusom, makrom i jednom specifičnošću, finger fokusom.